Jesenice! 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 Kovačević, Mitja Roman, Andrej Makrov, Tom Eli, Rok Tičer, Aleksandar Dik, Miha Remol, Andrej Kebar, Tomo Kafner, Robert Raymond Robbins, Jan Gorbowski, Treman Britner,
Anže Terlika. Igralci, ki so bili v rezervi, Andrej Židan, David Slivnik, trener Mike Posma, pomočnika trenerja Dejan Pavel in Darko Pustnik. Pokal za osvojeno prvo mesto bo podelil magister Janez Todršnik. Pokal bo prejel kapetan hokejskega kluba Kron Jesenice Tomo Kafler.